Support this person, guys. Malupit to. Oh. Papasikatin natin to. Gasi official. Paano promote your Gasi. channel pa rin? Gasi ano? Gasi official vlog. Please subscribe and like my page. Yeah! Yo, grabe. It's a privilege, guys. Support nyo, guys, to, ha. Mga kaagta ko, ha. Inspired lang ako sa mga vlogger na katulad nyo. So, Ay, kado. Yeah, live tayo, guys. Live kita pa din sa, live kita sa, sa YouTube to. Direct vlog to. Kapag naka 1,000 subscriber ka na pa din sa, yeah. sa YouTube, pilit ka na mag-live. Dawa cellphone lang. Yan na yan. Yan. Guys, nagiinom kami. Pasensya na. Burat na naman si Kaagta mo. Oh, baka hindi nyo ako mamukhaan. Andito ang mukha ko. Agta man yan. Wait, Oh my God. Nida, come here. Di ba? I love you guys. Yeah, di. So all of my subscribers. Pero kung kung YouTube, ay kung Facebook to, Diyos ko, kada ko lang nag-comment ka niya. Ay, yan pala yung yan yung Amazona. Yan, yung baby love niya, Amazona yan. Si Nida Hagos. Yan. The snake here. Tapos lang, mapili kitang Kinin friend. mabubbles tayo para hindi masyado. Ayan, oh. So, wow, shout out. May viewer tayo. Is 1 million viewers tayo. Oh, ma'am. Sana. Hello. Running. Yeah. Thank you. Yeah. Pakilala ko siya yung mga kajamming ko. Yan si Kuya Jay. Kuya Jay. Yan pinakamabait naming tropa. Yeah. Papainom yan. Sinida. Yung Sinida, yung Amazona. Tapos si Gasi. Yeah. Hey, just follow my YouTube channel. Gasi Official Vlog. Promotion pala ni nga eh. Kamusta ngayon ang mga... I-end na daw ni bro. Baka masuya ng mga Okay, end na natin.